اف عبدالله ارن والیه اورفایا لی اف باجار نه اورفایا. اف باجار سرکانیه یه روجاوای کردستانیه. گلجر دست ارتشا ترکیه و گروپین چکدار ان اپوزیسیونا سوریه یا گریدای ترکیه. والی لجر آلا ترکیه و وینه اتاتورک لگل فرمانده سربازی و برپرسین باجر دجوه و رنمایان ددوان. لناف باجر جی دموگرافیا به تمامی هاتیه گوهرتن. دناوبرا 120 هزار کس ده جهرما سرکانیه کوچبر بونه. جوان 2000 لکامپا واشوکانی، 8000 لکامپا طلائع، 500 کس لکامپا نوروزن. بحزاران کوچبر لناوندن و حواندنه گودبستانن لباجارن حسکه تلتمر شدادی دربیسیه و چیای عبدالعزیزن. هجمارک کوچبر لگندن تلتمر نشتجیبونه. هجمارک کوچبر لباجارن جدا نشتجیبونه. لناف باجار سرکانیه تنه هفته حتی 100 کسین کرد ان بتمن مزن معنا. بحزاران عرب و ترکمان هاورده و مالباتن چکداران لسرکانیه هاتنه نشتجی کرن. بصدان جنوزاروکن چکدارن داعشه لسرکانیه هاتنه نشتجی کرن. بصدان کسین عراقی ینج کامپا هولیب قاچاقی هاتنه درخستن لسرکانیه هاتنه نشتجی کرن. هری داویل گورهن راپورتان ترکیه 105 مالباتن ایگورن چینه جه پارێزگەها ئیدلبێ ڤە گوهستنە هەرێما سەرێکانیە ئولور نیشتەجیکردنە. ئۆرهان کەمال ئەندامێ ڕێخستنا ئێزدینا کۆ خەلکێ سەرێکانیەیە ji Rûdawê re got malbatên Daişê yên Iraqî bi qaçaxî ji nav kampa holê tên derxistin û biriya grûpa Sultan Murad û alîkariya hêzên Tirkiye ji bo herêma Serêkaniyê tên birin. Derbarê derfetên vegera koçberan de Orhan Kemal ji Rûdawê re axivî. Rastî xelkên deverê pêkhateyên Serêkaniyê nikarin vegerin sermal û milkê xwe û jiyana xwe li bajêr berdewam bikin ji ber gelek sedema. Yek jê govên çetevê bolbajêr wek govên İslamî radîkal xwe din naskirin û ev yek metirsiyê li ser jiyana wan çê dike. Yanî kesê Kurd nikarin vegerin ji ber ku wan tohmetbar dikin bi alîgirtina rêveberiya Xweser. Kurdên me Yezîdî jî nikarin vegerin hemish ber ku Kurdin hemish ber ku Yezîdî ne. Kesên Xristiyan û Ermen jî nikarin vegerin bajêr ji ber heman sedemê. Ji aliyê xwe ve yasanas Zekî Hecî ku xelkê Serêkaniyê û ji neçarî koçberî Qamişlo bûye ji Rûdawê re got mercê jiyanê ji bo xelkê resen li Serêkaniyê nînin. Şertê jiyanê li Serêkaniyê anoka tinenê ji ber çetetê de ne ji hêla ewlekeriyê cî her îniyê teqînek çê dibe delî û şibake çi rakirinê xelkê ailatê van kesanê çete hatin li Serêkaniyê û buhabûna tiştalê û kar tineyî. Roja înê Yasir Ferhan endamê desteya siyasî ya Etîlafa Opozisyonê ji tora medyaya Rûdawê re gotibû ku wan daxwaza vegerê li xelkê Serêkaniyê kiriye. Lê yasanas Zekî Hecî ji Rûdawê re got şert û mercên veger û jiyanê li Serêkaniyê tune ne. Hüseyin Umer, Rûdaw.